İsәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле җанатарлар, һәм инде шушы бәйгедә курыкмыйча безнең студиябызга килгән уенчыларыбыз. Без янәдән шушы студияга башваткыч шишәргә җыелдык. Узган тапшырулардан соң безнең студиябызга рәхмәт сүзләре белән сугарылган, тәнкыйть сүзләре белән һәм инде киңәшләр белән сугарылган кучак-кучак хатлар алдык. Тамашачыларыбыз димәк кызыксыналар, безне карыйлар. Сезнең өчен уенчылар, димәк алар борчылалар. Мин инде тамашачыларга рәхмәт сүзләре җиткерәсем килә. Бәлки әле алар арасыннан да шушы бәйгедә катнашучылар табылыр. Без аларны көтеп калабыз. Шуңа күрә бергә булыйк, бердәм булыйк, бергә уйныйк, бергә баш ватыйк. Инде җанатарларыбыз, бүгенге уенчыларыбызны алкышлыйк. Алар безнең әдәбиятыбыз, мәдәниятыбыз, сәнгатыбыз һәм инде матбугатыбыз майданында ат уйнатучылар, танылган шәхесләр, Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай премиясе лауреаты, язучы Гәрәй Рәхим. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, язучы Ркаил Зайдулла. Муса Җәлил премиясе лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Ләбиб Лирон. Әйді минем җанатарларга да әйтер сүзем, киңәшем шул. Әгәр дә сорауларга җавапны беләсез икән, тыныч кына үзегез генә уйлап утырасыз. Әгәр дә уенчыларыбыз мин биргән сорауларга җавап таба алмыйлар икән, мин сезгә мөрәҗәгать итәм. Әгәр дә кычкырып, пышылдап утыру булса, мин сезне студиядан чыгарып җибәрәм. Ризамы? Алдагы тапшыруларны караган булсагыз, сез инде аның тәртибен белергә тиешсез. Менә бу экранда сезгә шакмаклар артында яшерелгән 30 сорауның җавабы. Миннән сорау, җавап сездән. Кем сорауларга күбрәк җавап бирә, шул җиңүче. Бу уеннан беркем дә бүләксез кайтып китми. Яңа гасыр телерадио компаниясыннан иң яхшы, иң матур бүләкләр алар сезнеке. Иң зур бүләк, суперприз, ул Канавтоваз компаниясыннан автомобиль. Хөрмәтле уенчыларыбыз, сез уенга әзерме? Әзер. Мин биргән сорауларга әгәр дә җавап әзер икән, менә алдыгыздагы шушы кнопка төймәләргә басып, сез җавап бирергә әзер дигәнне аңлатасыз. Әмма ләкин сорауга җавапны мин әйткәч кенә, мин сорагач кына бирәсез. Уенчыларыбыз, сез уенга әзер икән, без уенны башлыйбыз. Ихтибар, беренче сорау. Сулдан уңга 5нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Мәттәнең 4нче халаты. Мәттәнең 4нче халаты. Мәттә тагын нинди халәтләрдә булырга мөмкин? Миңа сорау чыкты бу. Сыйык хәлдә булырга мөмкин. Каты хәлдә булырга мөмкин. Һава хәлендә булырга мөмкин. Җавап бик җиңел. Сез бу әйбер белән барыгыз да таныш, барыгызга да билгеле, барыгызның да үйләрендә бар. Хәзер технология заманасы. Шуңа күрә сез өйгә кайткачта, белмим, аның каршысында узак кына утырып, узак кына фикер йөртеп, кызыксынып, кайсы бирләрен сүгеп, кайсы бирләрен тиргәп утыра торгансыздыр. Мин инде сезгә башлангыч фикерне әйттем. Җавап сездән. Эфир? Эфир? Алты хәреф икән. Кнопкага басмадыгыз. Эфирда 4 хәреф, Ркаил. Һәм 6 хәреф. Математикадан ничек хәлең? Маша. Саны беләсең.
Математика бұл сұрауны- жақсы болса шағыр болмай ол. Физик болар еді, ме? Дұрыс. Енді мен бұл сұрауны жанатарларға yönelтем. Жанатарлар, варианттар бар ма? Сұрауны қалдырып тұрабыз. Қазір екінші сұрауға көшеміз. Иқтибар. Бірінші санын ашабыз. Ол үстен асқа таба. 8 харфтен тұрған сөз. Туфан Меңнуллин писсасындағы персонаж. Ырқайыл. Жауап. Әлмәндәр. Дұрыс. Алқышлар. Әлмәндар. Һәм енді біздің 5-ші сан астында яшырылған сөздің 2-ші харфі пайда болды. 13-ші сан. 7 харфтен тұрған сөз. 13 сан енді ол біз яратмай тұрған сан, шылай бейді. Әммәді ләкин, бүгін енді шыннан да бұл сұрауға жауап болыр. 7 харфтен тұрған сөз. Рус ғалимі, биолог. Рус ғалимі, биолог. Оның ашышлары барыңызға да мәғлум. Біз күнделік тұрмышта ол уйлап тапқан, уйлап шығарған ризықлар білән әр күнні туқланабыз. Кім басты бірінші? Гәрия бай? Мишурин. Дұрыс! Мишурин! Гәрия бай үзі Мишурин шебейді ол. Сен өзің бақшашы мәлі? Бақшашы. Бақша бар? Бақша бар. Нәрселер өстіресің, Гәрия бай? Мишурин нәрсе өстірген почти барысы да. Мишуринді ба? Бақшада ешек ата. Мишурин ешек. Татар Мишурині. Татар Мишурині. Крашын Мишурині. Крашын Мишурині. Рахмат, Гәрия бай. Қазір 14-ші санға көшеміз. 14-ші сан. Көрнеклі түркі шағир, дәулет ішіліклісі, вәзір болуы да белгілі. Неваи. Дұрыс, Ләбип Лерон, ты умен, молодец. Әйінді башватқышта сұраулар алға таба тағында қатлаулырақ. Шуңа көрі жеттігіне кнопкаға басқаш, күтіп тұрасыз, бен сұрағаш қына жауапны айтасыз. Иқтибар. 16-ші сан астындағы 9 харфтен тұрған сөз. Материк. Бірінші түймеге Ләбип Лерон басты, шуңа көрі жауап. Австралия. Австралия. Дұрыс. Австралия. Жеңесі келе. Ләбип Леронның көп оқығанлығы географияны яқшы білгені сезіле башлады. Білімді кіші. Оқығанда сезілмейді. Ләбип әлісін ойыншылар арасында бірінші. Шуңа көрі де бұл дәрежеңді түшірме. Һәм біз 11-ші санға көшеміз жігітлер. 11-ші сан. 9 харфтен тұрған шулай уқ сөз. Ышаныш. Зор ихтирам қазанған кіші. Зор ихтирам қазанғанлық, екінші түрлі етіп әйткенде. Гәрия бай? Авторитет. Авторитет? Сіз шоқмақларға қарап қына айттыңыз ме? Сіз бұл жауапқа, әгерде сұрауға дұрыс жауап болмаса, еріш екінші кішіге көше. Һәм сіз бір ашқадан құлақ қағасыз. Шулайында мен шушы авторитет деп аңладым. Нәк шулай, шыннан да авторитет! Кіші өз ғұмырында, яш вақытында, күшлі вақытында авторитет үшін ішлей, авторитет, аннан оның өзі үшін ішлей. Шулай бет, шуңа көрі алқышлар тағын бір таппар, Гәрия бай. Ол, мына ғұмыр бойы мен тырышқан, ләкин шуңарға барып жете алмаған айбір ол. Олай деп әлі сіз жеткен кіші. Сіз енді жетіп ұзып кеттіңіз. Авторитетлі кіші, дәрежелі кіші, ихтирамлы кіші. Тағын бір тапқыр алқышлар, Гәрия қандыға. Рахмат сізге, рахмат. 12-ші сан. Енді егітлер болғаш, сіз бұл сұрауға жауапына шул қадар тез әйтірсіз. Білірсіз, шынанда бұл тема барығызға да яқын, бұл сұрау. Сұрау мұндай. Англия машинасы һәм аның маркасы. Мен пас.
Ырқайыл, сен машинада жүргенің бар ма? Yok şu. Жоқ ма? Yok. Танықлық бар ма? Yok. Мен сені бүгін шушы машинаға отырып қайтып кетерсің деп үміттеніп тұрадыр едім. Yok yok. Яра біз сені өзіміз отыртып алып қайтып қоярбыз Алла берғанса. Англия машинасы Bana bunlar şoförler kımı һәм koyuyor. аның маркасы. Әй машина, машина, жетті мені бе башыма. Гәрәбай, Мына şu 12-нче сан benim başıma жетә инде. Әйтә алмыйм. Ләбип, неше ел машинада йөрисең? Özümdekini bilem. Сен совет машиналарын ғана беләсеңме? Sovetler'de Yok onun şureli diye maşına. Шүрәле. Шүрәле түгел. Vat. Habat. Нинди машиналар беләсез? Маркалары. Гәрәбай. Nissan. Mercedes, Nissan, Mercedes, Nissan, Chevrolet, Hyundai. Hyundai, Lexi. Vaz, Өзіңіз нинди де йөрисез? Hyundai. Hyundai. Bu туры килмей бит. Келмеш о, келмеш о. Жанатарларыбызға сүзне сұрауны оларға юнәлтәм. Вариант. Ровер. Ровер. Алдағы сүзі де бар. Land Rover mı? Дөрес. Алқышлар. Land Rover. Ровер. Һәм инде безнең жанатарлар арасында да бер очко алучы егетебез бар. Рәхмәт. Шулай җитди генә уйлап утырыгыз, чөнки уенчыларыбыз бүтән сорауларга да җавап таба алмаска мөмкин. Кем сорауга дөрес җавап бирә, жанатарлар сезгә дә бүләк. Уенда дәвам итәбез. 7-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Шайка, Анна Каренина һәм бик күп кенә балетлар авторы. Композитор mu? Шайка, Анна Каренина һәм бик күп кенә балетлар авторы. Рус композиторы, пианист. Скрябин. Yok. Bulamıyorum. Була алмай харфларны сен Рус композиторы. Ырқайыл нәрсә дидең? Шапмаксан дип белмәде тә. Ырқайыл кем дидең? Скрябин dedim. Yok болмайкан. Син былай күзлектә кигәнсең. Син бу күзлекне матурлыгы өчен генә кидеңме? Аның теге бер ашкасын төшереп җибәрәм хәзер. Менә шулай дөрес җавап бирмәгән исең. Ихтибар. Анна Каренина. Кармен Суета балеты. Конек-Горбунок балеты. Җәмәгать. Җегетләр. Язучылар. Bu bütün yat indi mi bilmegen kişi? Telefonda duray. Üstellerde iki garmon koysun oynayım iken. Başlarımda iki sırav koysun uylayım iken. Ләбип. Bitelim. Гәрәй әфәнде. Уйлайбыз. Ырқайыл. Жанатарлар, вариантлар бармы? Бу сорауны калдырып торабыз. Һәм алга таба икенче сорауга күчәбез. Икенче сан 7 хәрефтән торган сүз. Сорау мондай. Егетләр. Имәннәр күп үсә торган урын ничек атала? Сез авыл малайлары, урман арасында йөргән егетләр, Мары иленең бәрәңге сөйләше. Урман шаулап үсә, гомер шулай үтә. Biz imenlik deyip gene böyle biz ettik. Имәнлек? O, bunda İmenlik. sıngı karı bitirir. Имәнлек. Имәнлек. Андый сүз дә бар. Имәнлек дигән сүз монда булса, безнең алып барышы имән сүзен әйтмәгән булыр иде. Имән сүзе бар. Сез язучылар, сез әдәбиятта әсәрләр язган вакытта бу сүзне кулланасыз. Ырқайыл Зайдулла беренче төймәгә басты. İmensar. Нәрсә? İmensar. Дөрес. Имансар Ырқайыл Зайдулла. Romalar bilimliler bizimde. Менә күзлекне юкка гына кимәгәнсең. Башың эшли башлады. Безнең инде уенчыларыбыз әлегә тигез. Һәр берсенең дә икешәр очкосы бар.
барсы да фикір йөртә белә торган кешеләр. Менә хәзер бу сораудан соң бәлки безнең инде җиңүчеләребез әкрен генә билгеле була башлар. Җегетләр, 9-нчы сан астында яшерелгән 8 хәрефтән торган сүз. Сорау мондай. Тирбәнешләрнең кинәт кенә көчәеп китүе. Резонанс. 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 Сіз жауабыңызга Дөрес. дөрестлегенә ышанасызмы? Tamam. Biz reklamadan soң күрешәбез. Сорау мындай булды. Тирбәнешләрнең кинәт көчәеп китүе ул нәрсә? Ләбиб, Резонанс. дөрес, резонанс. Ләбиб, менә минем әйтүем генә җитте. Шуннан да син машина янына якынрак торасың. Син аны юкка гына машина кырына басмагансыңдыр, шулай бит. Шуңа күрә син бер очко белән көндәшләреңнән алда барасың. Җанатарлар! Резонанс. 7-нче сан. Инде 2 хәрефе билгеле. Шайка, Анна Каренина һәм башка балетларның авторы, җәмәгать, егетләр. Резник. Резник. Молодец! Афарин! Но дөрес түгел. Резник менде балет ясады ел. Ol bir cır tekstler avtırı. Иктибар, җанатарлар. Җанатарлар, 1 генә минут. Мен ойлағанша Шепкин бола. Исемегез ничек? Марат болам. Марат. Мин инде Афарин дип әйтер идем, но дөрес түгел. Җәмәгать, барыбызга да таныш композитор, пианист, Родион Шепкин. Шедрин. Шедрин, Афарин. Ярый. Шедрин инде. Әмма да кнопкага басмадыгыз, кнопкага. Шедрин. Бош. Yok. Bu Beni sorauga cevap şundan da bik nişeklemeydim, ikilenivli buldu. Şuna göre bu sorauga aşko birigizge de elekmi. Siz bilim bilen kilişiyorsunuz. Garaya bakalım. Ничек шедирин деп әйттем бит мен. Oyuncular ayda bulaydık. Siz sorağına bire ikigiz de İstemez bir aşko garebiga biriga riza mı? Rıza Rıza. Hayda birik. Biremiz. Yüveliyi biremiz. Şundan da jubiley yılı 70 Jubiley yaş. de Gare efendi biz de çın көңілден sizni jubileyiniz bilen kutlayız. Hem indi jigitlerinin bir aşkonu sizge biriyor hiç kine de ikilenüsüz. Kabul Rahmat, ettiniz. rahmat. 5-ci son. Men indi soravını bergen edim. Sorau mınday buldu. Мәттәнең 4-нче халаты. Yok biz bu madde meselesini bilmiyoruz. Eylene de kile yazılar. Eylene de kile küzüler. Cevap yok mu yigitler? Endi men janatarlarga küçəm. Mana bunda Labibning, Lironning janatarlari şundan da aktiv. Sorau sizga. Мәттәнең 4-нче халаты. Меніңше bu plazma. Televizörün plazmayı. Afarin. Afarin yigitlar. Yigirme üçüncü son. 5 harften turgan söz. En gadi tiriklik iyesi. En gadi tiriklik iyesi. Bastım. Gitar bastım. Amıyor bu. Afarin. Afarin Nabi. Amyoba. Amyoba. Harun'a yukka bergenim ben özüm kızmak. Labib. Bulay barsan maşina siniki. Finalda sen bulasın. Gere efendi, keyiflerini çek. Şevagına. Dik konuşamazsın. Күздекlerin tirli başladı. Kızlık dirilep çıktı. Tirilep çıktı mı? Men Boşuna жалғыз çıkma. Labibke boş sete turgan darı bergen edim yüz başıma. Daru degenden bulay tigeli. Şundan da Labib bik köp sorularga dürüst cevap bire başladı. Cemaat oyunun tertibi şunday. Şundan da birer kişi bilen
тыныш кына, секретный гына сөйләшмим икән. Бәлки җанатарларның тегендә берәрсендә шундый җайланма юк икән. Ләбип тикшереп алыйм әле. Чыннан да, чөнки белеп булмый. Бик ней. Telefon. Sündürülgen şu. Telefon микән белмим бит. Telefon. Аха, телефон Şu сүндерелгән. telefon, işi aparat. Аха. Андый-мындай секретлар юкмы? Юкмы? Uylap tapmadım hele. Уйлап тапмадым ди. Гәрәй әфәнде. Meni tekşirip durmayın, men bir yol artta baram. Onu tekşirip durasın. Ә бу нәрсә? Onun içinde aparat var. Күзлек. Юк. Бер юлы ике күзлек. İki көзем. Әле икесен кисәгез, бәлки башныграк эшли башлар. Bulmaz. Булмас микән? Birisi Irak'tan koruy turgan, birisi yakından koruy turgan. yarayı. Birisi kızlar koruy turgan, birisi ebilerini koruy turgan. Бу яшьтә кызлар гына карыйсыздыр инде. Benim yine yazaşka, beni tekşirip durma. Мәңге яшь, мәңге дәртле, мәңге картаймас. Гәрәй Рәхим. Рәхмәт. Шулай яшь булыгыз, дәртле булыгыз. Beni tekşirip durmayın, ben yine yazaşka, beni nese tekşirip durma. Язашка. Ну сине монда кисәдә әйберләр күп. Herkesinde tutkarlı turgan ninde bir aparat vardır. Аңны туткарды тұрған. Шуннан да читтән җавап булырга тиеш түгел. Сорауларга үзебезнең башын эшләтәбез, үзебез уйлыйбыз. 23нче сорау. 7 хәрефтән торган сүз. Үстән аска. Беренче хәрефе барыбызга да таныш. Алфавит буенча, алифба буенча, ул Ркаил нинди хәреф? Bu? Ay. Erkayel bit dünyada iki eybirini bilmeyi. Birisi alfabet, birisi tapkırlı otomobilçesi. Üç әйберне белмәй. Машина йөртә белмәй. Шуңа күрә миңа машина кирәкми диде. Әйе, ул бәләкәрәк бүләк көтә. Бүләкнең аның Гәрәй әфәнде бәләкәйсе дә бүләк, тимә дә бүләк, төя дә бүләк. Нинди эләксә дә бу тамашада, бу уенда бүләк алган кеше иң бәхетле кеше. Миңа шулай дип әйткәннәр иде. Менә düye de бүләк, инә дә бүләк ди. Мин әйтәм, Аллаһ миңа düye генә бирегез. Бүләк алам дисәгез, баш эшләтергә кирәк, фикер йөртергә белергә кирәк. 23нче сан. 7 хәрефтән торган сүз. Ир егетләребез бу сорауга җавапны ишесе дә бер юла әйтерләр. Сорау мондый. Хезмәткә яраксыз гаилә агзаларына туганлык мөнәсәбәтләрендә булган кешеләр тарафыннан түләнә торган Yok, акча. ben bastım başta. Niye bastın? Ркаил Зайдулла беренче баскан. Ркаил Зайдулла. Aliment. Дөрес. Ркаил Зайдулла. Тырашка. Алимент. Син түләмисеңме? Yok. Юкмы? Бәхетле кеше. Sen nişik? Мин түләмим шулай ук. Tuzlu da geldi. Арада бармы әллә андыйлар? Ne deytel? Erkayel bütün tülərgə tiyiş bulsa da tüləmey. Бу кашып йөри. Түләргә кирәк булса да түләмей. Дөрес. Ya bu tavşırdasın, dağbayı düşer bulmasın dağın. 25нче сан. Сулдан уңга. Сорау монда егетләр. Япониядагы күл. Япониядагы күл. Ркаил. Mitsubishi. Maşına olan senin. Külüsümü bilen atamıyorum ben o maşını. Син машина маркалары белмисең син. Ни өчен бу күл Mitsubishi булырга тиешсең? Әле аңламадым. Yok, ben oyladım logika oyunca maşinaga külüsümü birgenler deyip. Vallahi deyip oylama sen. Sen bilip ayt. Япониядагы күл. Җавап дөрес түгел. Уен сезгә күчә. Ләбип, Yeter mi? Biter mi? Гәрәй әфәнде. Сорау җанатарларга. Anda Asi degen kül var, lakin bunda Kentucky. şapmaklar küberek. Kentucky. Япониядагы күл. Нинди? Kentucky. Gittiğinde ul bir tansanın Amerika'da senese. Kentucky Amerika'da mı? Сен өзең кайсы яктан әле? Aktanışkına bul. Актаныштан. Япониядан түгел, Актаныштан андый күл. Әмма дә ләкин Япониядә юк. Her halde Japonya'dan tügülündü. Ney? Lebip. Bunun Mitsubishi'nin şapmak orada durup Kivile biter bitti. Kivile bitkeni anlatsana yine. Asi degen Bu- külünü bilen mi anda? Безнең бу сорау ачык кала. 27нче сан. Сорау мондай. Егетләр, хаҗга бара торган шәһәрләрнең берсе.
Gare efendi. Medine. Kireçin bularak sırası aldın ayıttı. Medine. 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 Mekke hem Medine. Birisi Dürüst Gare Bey. Medine. Aferin, aferin. Bu yigitler, Normalde kaç meselelerini yaxşı bilen. şundan da Gare efendi, hele mene bulay barsağız, siz hele super oyunga barıp jitesiz, jinguşu bulasız, hadi indi bizning avtomobil Allah bir gamısa, hiç şeksiz sizdeki bulaşa. ana indi lampışlar yana başladı. Hem indi. Biz kısa başladı Bu lampışları. gözüne indi ol tapşırı başlangandan beri kısa Gare Bey, kimge kısatırgandır, yani bir yakın, yani barıp gile, bulay itip tuturup da qaray. Sıypap gile. Olanı gelip geç, oturup qaradı, sıypap qaradı, Sıypap, iya. indi dualarını okudu. O sana küs kısa bunda karşı. Ол миңа көз кыса. Кімнің бірінші, кімнің екінші, үшінші орында барғанын белгілерге тиішпіз. Үшінші орында Ырқайыл Зайдулла, 3 очко. Алқышлар. Екінші орында һәм бірінші орында икегіз де бір тегіз очколар белән Гәрәй әфәнде һәм инде Ләбиб Лерон. 4 очко. Егерме дүртінші сұрау. 7 хәрефтен тұрған сөз. Киемнің бар артқылышы, бар алғылышы. Мұнда бірімізді тегуші түгіл, әммәді ләкин тіккен әйбірлеріні киерге яратабыз. Сұрау мұндай. Киемнің алғы үліші нәрсе деп атала? Гәрәй әфәнді. Al takta. Al takta. Benim en iyi tek şeydi. Hem olanı bile hem ben üzümün sözümün dürüst ekenine şanam. Sizler kireçin çevik. Al takta. Janatarlar, siz nece söyleyesiniz? Dürüst mü? Dürüst olsa alkışlayız. Dürüst olmasa yok. Alkışlar. Demek cevap dürüst. Al takta. 26. son. 26. son. 8 harften тұрған сөз егітлер. Бірінші харфі Т. Вақ жанварларны, бүшеклерні асырау орыны. Бұл біздің татар сөзі түгіл. Бұл латин сөзі. Татаршаға тәржіме еткенде мұнда жер сөзі бар. Сұрауға жауап бар ма? Yok. Біздің жанатарларымыздың сұрауға жауаплары әзір. Мен бірінші қол көтерген қызды көрем. Гәрәй абайның жанатарлары исеміңізді шек? Алия. Алия. Террариум. Туры келе, әммәді ләкин соңғы хәріфі туры келмеді. İkirri bilen buğra çıktı o terörü. Террари. Шуңа күрә бұл сұрау үшін бал бір кімге де берілмей. Сіз ризамы шуңа? Min rıza tuğu. Rıza bulmuşum mümkün tügül şenke söz sıymadı ne? Harf sıymadı. 28. son астында яшырылған 6 харфтен тұрған сөз. 28. Сұрау мындай. Иреклі қазақ дружиналарының сойлап бұйылған жетекшісі нешік атала? Кім бірінші басты? Irkayıl bastı biz basmadık. Ырқайыл. Ataman. Дұрыс пе, жанатарлар? Атаман. Афарин, афарин, афарин. Атаман. Biraz bana da biri gidin hiç cevap biri atın. O sözün mağanasın Irkayıl üzerinin hulkundan çıkıp yokşu bile. Өзі де атаман. Yazıcılar arasında. 22. сан, üstten asqa. Сұрау мындай. Карим Тиншурин комедиясы. Bir bastım. Amerikan. Amerikan. Ләбиб Лерон. Barıp gitti. Amerikan. Dürüst. Ләбиб Лерон. Прашко. Nereye biz de bileydik gittin bana. Amerikan конечно. 18. сан. 6 harften тұрған сірлі сөз. Әдем баласының хислері һәм тойғылары. Ырқайыл көзлік астынан ғына қарай. Кнопкаға түймеге бірінші басты. Yanına келейм әлі. Aferin. Benimki var. Aferin. Eti mi?
Мен сені бик ақыллы кішідір деп ойлап яныңа келгенім. Рахмет, дұрыс түгел. Ben bastım ikişe. Біздің İkişe. екінші түймеге басушымыз Ләбип Лерон. Tesir. Тәйсир. Tesirat. Тәйсир. İkinci sözü tesirat. Тәйсир түгел, тәсир. Tesirlendim. Tesir aldım. Жауабыңның дұрыстығын ашанасың мек Ben şanam hissettim o. Сол қадар сентігіне. Шанам, тәйсир, дұрыс түгел бейт. Дұрыс түгел. Ama sen Гәрі әфәнді ашықма. Ойлап қына бір ашқа алу мүмкіндігі бар. Мұны қолдан ешқындырға ярамай. Хиссия. Hissiyet. Şey sığmı bit. Сөз тұры келмей. Жанатарлар, ярдәмгә сіз келесіз? Ләбип Лерон, сенің жанатарларың? Меніңше бұл эмоция. Дұрыс, афарин, эмоция, егітлер. Эмоция. 15-ші сан, үстен асқа, Пушкиннің нәнесінің исімі. Bir bastım arını ettim. Arina. Дұрыс мә? Жанасың мı? Афарин, Арина. Он бешінші сан Сулдан ұнға. Танылған кардиохирург. Гәрі әфәнді. Алқышылар, жанатарлар. Шурин. Ренат Акшурин Мәскәүнең кардиология үзәгенең башлыгы Ельцинның йөрәгенә шунтировать итеп операция ясаган кеше. Шунтировать итеп Йөрәген алмаштырган иде уларны. Молодец, афарин. 21-ші сан, 3 хәрефе ашык. Америка штаты. Гәрі әфәнді. Гәрі әфәнді, бірінші. Міне жамағат, міне үлкен кіші, әммәді ләкин үлгір кіші. Alabama. Алабама. Жанатарлар, келішесіз ме? Ойыншылар, келішесіз ме? Дұрыс, Гәрі әфәнді. Америкада 50 штат бар. Аларның барысы да федераль штатлар дип исәпләнәләр. Һәм ул субъектларның үзләренең хукуклары безнең Россиядәге регионнарга караганда күбрәк. Хәтта Аляскада аларның штаты Россияны саткан кайчандыр. Ләкин Аляскада Төркиядән чыккан бик күп халыклар яши, бездә туганнар. Гәрі әфәнді. Мәгълүматыгыз өчен зур итеп рәхмәт. Күп мөгенә сөйләсәгез дә бер ашкадан артык ашка бирелми. 8-нче сорау. Үстән аска таба. Сорау мондай. Янушан сыйыклык. Benzin. Афарин. 19-нчы сан сулдан уңга. Азакы хәрефе билгеле. 19-нчы сан. Күренекле татар галиме. Мәгърифәтче. Ләбип беренче тимәгә басучы. Шуңа күрә сорау миннән, җавап Ләбип синнән. Кем ул? Nasri. Табылан ашыйгалы. Җавап Насри булды. Ләбип дулкыннана, дөрес микән? Ләбип, афарин. Без хәзер 17-нче санга күчәбез. Урман каравылчысының өйе. Bastın mı? Урман каравылчысының өйе. Bastın mı sen? Bastım yine. Ләбип, сез беренче тимәгә басучы. Җавап. Yok aytabilirim. Җавап. Әйтелмәгән. Niye basasın sen alacak? Yok ben bir harf. Sen баскач, теге уйлап торган bir sen ben bir kimi bir harf. Җавап булмаса, кнопкага басмыйбыз. Урман каравылчысының йорты, өйе. No pardon. Вы что, егетләр, сездер сәйдә? Gərəyə başın bir qət işdə bitin. Беләм менә соңгы 2 хәрфен хәтерләп яздым. No pardon. Кардон. Молодец! Kardon. 20 сан астында яшерелгән 8 хәрефтән торган сүз. Торгын суда яшәүче ире коңгыз.
тұрғын суда яшәүче, жиынтық суда яшәүче дип әйтсәк тә була, эре коңгыз. Акмый торган. Демәк, акмый торган суда яши. Бұл біздің сулыкларда да бар. Күргәнегез бар, очрашканыгыз бар. Татар сүзе мисал. Әкәрі фуласы да сүзе. Татар сүзе, әммә дә ләкин русчасы да бар. Русчасын әйтимме? Плавунец. Иркаил Зайдулла тимәгә басты. Езергек. Yüzergek? Onday sözünü sen üzüngde işitkenin yok. Син инде кисәтияккә, тимәсә ботакка әйтеп калыйм әле дип. Алай гына булмай. Иркаил, ашыкма. Ул бунда турда килмей икән шакмакларга сыймый. Вариантлар. Yüzerlен. Гәрәй әфәнде, сез әйтсәгез, Men менә 100 сүзе бар. Birinci 3 хәрефе 100. Yüzüçen. Yüzerlen bitinde yüz sözünde olmasın. Bir tanesi ellen yüzevin. 100 gələk. Yüzgelek, kuzgelek. yüzgelek. Alkışlar miğadır indi. Bayan söyleyeyim. Yüzerlek. Siz yüzerlek dediniz. Benim turu kilgen bu biraz. Yüzgelek. Yüzgelek. 10-cu san. Suldan unğa. 8 hərfdən turğan söz. Bunsı da şulay yox. Kul. Əmmə də ləkin bu kul Kanadada. Kanadadağı kul. Bu bir gavur sırav. Bu sıravğa kiri eğlenip qaytırır. 3-cü son. Üstdən asqa. 7 hərfdən turğan söz. Sırav mınday. Şəhər uramındağı King Alleya. Şəhər uramındağı King Alleya. Labib. Tratuar. Trotuar? Duru kile misin? Kile. Что странно kile ol? Hazır benim iste ol. Tek alleyem. Prospekt. Şəhər uramındağı King Alleya. Labib. Trotuar ul alleya bola almayı. Tuğulindey bilemiyorum. Sen başına yürü turgan, yoluna kişi yürü turgan yol bilen bu tama. Sen rulden işe yıl yürüysün. Şoför kişi. Trotuardan geliyor başına bile. Trotuardan yürü. Varyantlar var mı oynaş? Erkayıl Zaydullah. Bulvar. Aferin. Aferin. Altıncı san. Sağızға күкірт, балауыз, һәм башқа нәрселер қушып ясалған мәддә нәрсә дип атала. Безнең беренче тимәгә баскан уенчыбыз ул Ләбиб Лерон. Җавап, Ләбиб. Sumala 4-нче әйтәм сразу. Сумала, афарин, алкышлар, Сумала. Dördüncüsü әйтәм менә. Әйтергә ярамый, әле бит монда белү генә түгел, өлгергәнлек кирәк. Әле монда тимәгә кем беренче баса, шуңа күрә менә әзер тор инде, син менә тибә өстендә генә тор, басарга әзер тор, ярыймы? Син сорауга җавап. Әле сорау бирелмәгән, җавапны белә. Беләм җавабын. Рыкаил, син башка кешене үзең белән чагыштырма. Укыган кеше күренеп Мен тора. ахыры хәрефеннән беләм. 4-нче сан, 8 хәрефтән торган сүз. Муса Җәлил либреттосына Нәҗип Җиһанов язган опера. Мин беләм мин. Biz onu bilmeyiz. Erkayıl bilen. No, ne bilen? Şәһәреннән әйтте, 6 яшь икәнен менә шәһәреннән беләдер. 6 яшь турда сүз барган. Шәһәр бүтән хәреф булмый, ише белән бетә торган. 6 яшь кенә булалар. Şu şınar tiyatrodan şu şınar harfler bilen. Aytayım mı bir söz? Al yapkaş. Karalı. Aferin. Tatar sözü. Jigitler, Musa Җәлил librettosына Нәҗип Җиһанов язган опера, ул 6 яшь. Aferin. Bizning birinchi so'rovimiz shulay uq Kanadadagi kul bo'ldi, ham ikkinchi so'rov uq shulay uq Yaponiyadagi kul. Shulay beydi. Ayı.
Ne, 25'ni айтамысың? Һәм безнең инде 25-нче санасындагы сорауга Басы, басы. җавап бар. Сорау шундый булды. Япониядагы күл дидек. 25-нче санасында 3 хәрефе билгеле. Гәрәй әфәнденең варианты бар. Сорауга җавап бар диде. Нинди җавап? Йокогами. Йокогами. Әйе. Йокогама дигән шәһәр шул күл кырыенда утыра. Сез анда булганыгыз бармы? Картадан күрдем шул мен. Buldum degeniga. Йокогами. Дөрес түгел. Дөрес түгел. Kartı, senin kartın dürüstü mü? Жанатарлар, бу сорау сезгә. Япониядагы күл. Беркем дә сорауга җавапны белми, шуңа күрә бу җавапны мин үзем әйтергә мәҗбүрмен. Егетләр, бу күлнең исеме Yonaguni. Valla Japonya neyvetlesin de yine cebit he. Yonaguni. Şunu da bilmezken indi. 10-нчы сорауга кире кайтабыз. Достар, Канададагы күл. Бу күл, җегетләр, дөньядагы иң зур күлләрнең берсе. Тамашачыларыбыз, җанатарларыбыз, вариантлар бармы? Бәлки сезнең арада шушындый күлләрне белгән, географияны яхшы белгән укучылар бардыр. Әйдәгез, мин сезгә тагын бер хәрефне ачарга ярдәм итәм. Соңгы хәреф Г хәрефе. Кем күтәрде кул? Җанатар, рәхим ит. Виннипек. Күрә түгелме? Исеме ничек? Рәнис. Рәнис? Әйе. Афарин, Виннипек. Достар, бүгінге шушы баш ваткычның авторы, сезнең бүген башыгызны катырган, сезне дулкынландырган, аның түзүчесе, шушы баш ваткычның түзүчесе ул Мамадыштан Гөлфәридә Шәрипова булды. Аңа да алкышлар. Һәм инде без тамашачыларыбыздан да шушындай башлаткычлар көтүп калабыз. Шушындай конкурска, шушы тапшыруга җибәрегез, языгыз. Без сезнең тәкъдимнәрне кабул итәрбез. Әле киләчәктә шушы тапшыруда шушы кроссвордларның, шушы башлаткычларның авторларын да күрергә насыйп булыр. Шуңа күрә тамашачыларыбызга да зур рәхмәт. Хөрмәтле уенчыларыбыз, hürmetli janatарлар, безнең җиңүчеләребез билгеле. 3нче урынны 6 очко белән яулаган җиңүчебез Ркаил Зайдулла. 8 очко белән 2нче урынны яулаган уенчыбыз ул Гәрәй Рәхим. 8 очко. Афарин, Гәрәй әфәнде. Башлаткыч бәйгесендә җиңүче ул 9 очко, bir генә очкога üstünlük белән җиңү яулаган уенчыбыз Ләбиб Лирон. Ләбиб, сиңа иң саллы, иң күркәм Татарстан Яңа гасыр каналы әзерләгән бүләк музыкаль үзәк. Бу синеке. Безнең 2нче, 3нче урын алган җиңүчеләребез дә бүләксез калмый. Шуңа күрә мин сезне, Ркаил, Гәрәй әфәнде, үземнең янга, менә бу бүләкләр киштәсе янына чакырам. Ркаил, кил. Сине 3нче урынны яулавың белән чын күңелдән котлыйм. Чыннан да уен кичергәнешле, сораулар катлаулы. Әмма дә ләкин менә шушы уңган егетләр арасында 6 очко алу, ул инде шулай ук нәрсәләр турында әйтә. Шуңа күрә дә уңышлар юлдаш булсын. Мин беләм, сез инде иҗатта иң бәхетле кешеләрнең берсе. Бу бәхет шары. Менә мин сине бүләкләр киштәсе янына чакырам, монда киләле. Менә бу җайланма, шушы шарны шушында саласың. Һәр бер бүләкнең номеры бар, саны бар. Һәм менә монда шулай ук шушы саннар. Шушы син аткан шар кайсы цифрга, кайсы санга төшә, бүләк синеке. Менә аның җайланмасы бар. Менә шулай аттырып җибәрәле бөтен кешегә. Менә аскабасы бар. Аскабаста кинәт кенә җибәр. Дыграк аттырга кирәк, моңа көч кирәк, моңа өчен ашарга кирәк. Әйдә, Ркаил. Бергә. Әйдә, үзең басып кара, я. Әйдә, мин синең өчен. Әйдә, синең өчен. Синең бәхетеңне сынайм. Әйдә. Кара.
Смайлик, ырқайым, yılmayı. Mine, size bütün tamaşaçılar, bütün oyuncular, janatarlar yılmayı. Yok, sen de yılmay. Size bakıt, gel şulay yılmayıp dursun. Irkayıl, yanına. Garay Rahim itigiz. Garay efendi, bakıt şarı, şuna göre kadir bakıtınızı sınıp karibet şarı. alkışlar stüdyoda. Irkayıl, İran. 70 yaşlı Garay'ı... Ooo! 4. san. 4. san. Garay efendi, 4. san. Elle koşuk indi. Bu Fenerci fittigiz üçün en yaxşı bulaklarının birisi. Rahim itigiz. Belekegine bulakını zor itip kabul itigiz. Sizge bek zor rahmet. Men birinci urunni olmagan için xotinim aşılanır deb o'ylaganim. Bu bulakni algaç aşılanmayacak ol. Men hozir bu so'zlardan so'ng ko'z oldina keltirem. Irqayil uyidan ishi qaytib kirir ekan. Yılmayıp. Aytganimizcha, bizning endi eng aktiv janotarga da bulak bo'lashaq deb, ham endi biz bu va'dani o'taymiz. Shunga ko'ra da men bek rahatlanib o'zimning yonina bulak olar uchun eng aktiv o'yinchini chaqiraman. Rahmat. 2 so'rovga durust javob bergan yigit. Ranis, o'ngishlar yo'ldosh bo'lsin, esen sog' bo'l. Ham endi bugungi topshiriqda qatnashib, shulay yo'q janotar bo'lib, 2 so'rovga durust javob bergan uchun senlarga motorgina bulak. Rahmat. O'zingga rahmat. Esen sog' bo'l. O'ngishlar. Do'stlar, bizning orada finalga chiqqan o'yinchimiz bor. Ham endi men aytgancha super o'yin taqdim etam. Labib, sen super o'yinda qatnashirga rizami? Super o'yinning sharti bunday. Agarda siz men bergan birimga durust javob topa olmaysiz ekan, bulak bizda qola. Rahmat. Endi durust javobga aytganimizcha Kanavtavaz kompaniyasidan mashina, avtomobil 14-model. Buna karatqanda Garay Rahim'in attım uçağı. Siz rizami yo'qmi? Yo, men nafsi ul xatni zo'r to'g'rimi ya bu işte. Söz yo'q. Hurmatli o'yinchilarimiz, hurmatli janotarlar, mana bugun studiyamizga kelib, shu o'yinchilarimizni dardlantirib turgan uchun birinchi rahmatlarimni janotarlarimizga aytaman. Rahmat sizga. O'yinchilarimiz, sizga zo'r etib rahmat. Vaqt topib kelgan uchun, birlab pishib, mana men bergan so'rovlarga javob izlaganingiz uchun rahmat. Rahmatlarning eng ko'pisi, eng zo'risi Yangi asr kanalida boshlatqich topshiruvini qaragan, yaratgan tomoshachilarimizga. Kelasi uchrashuvlarga tiklim. Esen sog' bo'ling'iz. O'ngishlar sizga. Sog'lik, salomatlik. Zo'r rahmat, zo'r rahmat. Esen sog' bo'ling'iz. Ekirim borgan birinci barıp gitken deyip. Durust. Akrim bargan birinchi bor ketgan. Akrim bora. Hamma lekin oshiqmay, oshiqqan oshqa pishgan degan so'z bor. Siz endi jigitni tege butunay mashinasi yo'q deb abijay aytmagan. No benzinligine bile turgandır. Shunisi qiziq, ne? Garabi ayta kartada yoki hamisher. Var ya kakam şahri. Garay bilan chiqardim. Kartada so'nggi topqir qo'shan kuch soldi. Onun çıklasta.